Siam te à? Goalkeeper tha em mấy lệ. Mizo legend Sarmama. Khơi nào mang i coach iom don under 8 à. Karon cover khopang. Siam te à? Aroi na sang. Goalkeeper tha futsal a chuan Peter pop zel mai ni. Chua thei lo. Tiền vel đâu khan ni. Chào tụi em Sarmam. Chào tụi em. Chào lũ ế. Còn hôm nào ác hiệt mấy. Mút char. Under 8 ta trang cover trang Sar Alana. Alana te hau te under 10 na Sar Loma ni anga. Chuan under 12 fa hian Sar chuanga ani anga under 14 na Sar chana. Tiang chuan an head coach ten oma chuan Greenfield ta hian Sar Jomuana omanga chuan assistant a hian ka khelawa. A goal hal ringot. New Hope Lamin pet goal hal ringot. Aman bondon mo atha kinama tang hian ni direction om dana zirin kan enang henama yes good afternoon. Sir Andrew kumin hi ngai buat sai dan sir atha theyang ber zelin ron champion turin in ron comeback em champion nge yang champion ni kuma khan overall la le under 8 da zo mo overall la kan under 10 mo kalau soi sual palang em mo ka dia chu kan khe chiang du loka lo mom khop mai ron troi om thea sang iron kalom thin khop mai dian puipa ten New Hope principal ani chuan heta hian academy a hian in seng so na sa em boka Mizoram Football Association a hian puan dru kha nge grassroots and youth development kan tia chumi a chuanin grassroots ho ngai tu ho hi tia hian in kan puipa ani an secretary ani pul reng puya honor secretary kha Mizoram Football Association a honor secretary kha kan chairman ani thunga Dilip, how are you? All good. Are you tired? No. We enjoy. Subscribe to James, best vlogger in Mizoram. Chang le bile tat ingtire kan. Dilip ate ho kan lo lak lai nan lo chang le tat mu nom do na mu nom lo thei lo hei chu kan enang